initiative jong Chief Minister ringkat Cabinet Minister of Government introduce your Hello Meghalaya Hello introduce Hello Meghalaya first OTT platform ada jelas kata kalau bah ya film kasih banyak kasih mungkin orang film memang kecil dia itu film ada film baru itu kecil kalau kerja itu bakal kita film itu arim dah tak lah suri mungkin kita juga Allah lain film cuma kita baca starting untuk salah untuk sekolah kita buat tangga tu kalau pun Henry kalau sesuatu kalau recent ni Chief Minister Wanra sedang dekat special grant nama dah kita filmmakers. Tengah kenal dari orang film kani, kani ka kentian kam long mai su na marnga ngadai na Paris Mongri, dekat Senong Road, dai na Senong Kadungyao, te patras ni awat maslai di nong terkang dari masak Mongri. Berkenaan kentian kebangi penelkam hasil Tengah untuk kamera, bayu kani. Nomor ngawan nanti, tegaknya juga kau ini nak tian kebangi penuh kamera, yaki cinta kiba kerja kiba penbuat, kiba penbuat. Kenapa kani Arab Sibun, yaki beriu jungi, keban snow apa, yaki jing snow kebami, nak yaki cinta kiba penbuat. I'm currently pursuing my general medicine in Europe. I'm doing my 4th year now, and I've come home for holidays. His motivation and determination to carry on with filmmaking is something very inspiring and very good, I think, not just for the family, but for the state as a whole. So I look forward to more projects, and I wish the team and everyone else all the very best. Ngadi wei bopong bisi cepat ngaju anggut ngelak keren tu yang berapa awal nama tak kerja Philippines deh. Bila aku jadi lingkungan beli keren sikit ni dengan orang yang mengangai dengan orang teman tinggi itu sun tinggi maka ini pada kam desu kam keba melumala kam nasib kita kalau long very professional di artis tu kita terima man act bat kila pelut tu kepisah ke batik dan naik film dari melumala de ngadap dari dokumen dan di bersokah hi kayu kita tinggi joki Yang kecil tu ya kata film dah sudah ada di sini. Kan ikut yang film di mana, kita lala dan kita jadi film jam. Kita dengan sini sekarang, ini film mana ini aku Hello Meghalaya mana, kalau nak akan tengok film tak mahal, kalau kita film di sini mana, ada film tak sampai kalau ada itu. Shalindra. Dia naik lagi ngadi ke former Miss Top Model India Season 6 2022. Dia nak kani kaji up film naik lagi model tanpa all thanks to Sohila house na bahasa country di Korea banyak film. Dia limba kaji nyarap jisa dia ngapoi bani kali kamak film. Kani kadi ka film kubaar no, kan awal bisa. Tambah kaji nyat inti hikam kani kadi tang ka film kubaar.